hotu nebee na Jesus salome. Imi dia kalaya. Espera katak alin sira hotu diak. Agora da daun hamutu Hahuu bin Febia no hone belon bin Sandra. Ami se hamaluk alin sira durante minuto tolunulun yalaran Hahuu husi tukuwalu to tukuwalu hubalu ita serona maromak ni yefuan di husi livru Dezenhu husi Istoria Biblia Nian Nebee produs husi união bíblica. Ya programa ne ita serona Istoria holian rua. Primeiro ita serona holian tetun, itu irmai ita mo serona holian tetun i inglês. Ita mosi aprende lian inglês husi Istoria Nebee ita ronona. Alin sira contenti kala aprende inglês? Alin sira contenti los kala. Ami espera kata alin sira si continua acompanha programa ne toramata. Molo kita rona maromak ni yefuan, bin sira akarak husu ba alin sira. Karik agora imi tur ka hamrik hela, imi bele hateke ba iminya oing ka kotuk, iminya sorin los ka sorin karuk. Saida makalin sira hare, isaida makalin sira rona, ita se husu i rona husi bin Sandra. Ohim bin Sandra mai, bin Sandra hare saida de ti hadalan. Ben hira bin Sandra mai, bin Sandra hare ema lao ba mai, hare aifunan i estrada, furak Tebes, hare aihun, foho, kalohan, hare manuf semo, buat barak. Oinsa bin Febi? Bin Febi mo sanesan. Alin sira, ita hotu hatene katak buat sirane maromak makalo. May be, oinsa maromak halo buat sirane. Alin sira hakarak hatene, may tarona hamutuk maromak ni yefuan husi Biblia. Dezenhu bot husi Istoria Biblia Nian. Testamentu Tuan. Parte ida Hahuu Nebee Diak Tebes. Biblia mak Istoria maromak Nian. Nia Hahuu holiafuan bot sirane. Hahuu fofon maromak halo lalehan horai. Ohatene oinsa maromak halo buat hotu-hotu. Honiliafuan det. Imagina tok, halo mundune holiafuan det. Liafuan Nebee iha kebit ho forsa. Maromak halo buat hotu-hotu holiafuan. Nia halo fitun, loromatan, no fulan. Nia halo animal hotu-hotu, ikan, aihun, nomos aifunan. Buat hotu-hotu. Maromak halo buat sirani hotu tia. Nia halo Emma. Obele hare adang ho Eva. Maromak tau sira iha jardin Eden. Maromak halo sira tuir ninia imajen. Sira maksesai ukunain iha maromaknya fatin. Adang ho Eva spesial Tebes ba maromak. Ohatene kalai katak omos spesial Tebes ba maromak. O spesial tamba omos maromak halo tuirnya imajen. Nudar kreatura Nebee maromak halo tuirnya imajen. Claro halo adang ho Eva contenti Tebes. Maromak mos contenti. Nia orgulho honi nia mundu no nia Emma. Tambah nia hare katak buat hirakne Diak Tebes. La iha buat tidak salah. La iha buat tidak at. La iha Emma ida kontra maromak. Hahuu fofong Nebee Diak. Buat hotu-hotu no Emma hotu-hotu hatene katak maromak Diak Tebes. Maromak foba adang ho Eva liafuan Diak atu sira halo tuir. Ni hatete basira atu labelehan aifuan husi aihun spesial ida. Ohare, maromak hanurin adang ho Eva katak, nia maksira nia liurai. Ia matengke halo tuir maromak nia liafuan. Maromak mos hatete katak, sekarik adang ho Eva kontra nia liafuan, sira semate duni. Entaun maromaknya Emma, adang ho Eva, hela ia maromaknya Fatin, jardin Eden, sira mak ukun maromaknya mundune,
liu husi halo tuir nia lia fuan Diak. Oh hatene saida ma akontese tuir mai? Wow, maromak halo buat hutu-hutu lia fuan de. Sim, lia fuan Nebee hak bit no força. Imagina tok halo buat hotu-hotu ho lia fuan de. Loromatan, fulan, fitun, foho, tasi, ai funang Nebee furak i animal oi oen. Kolia kona ba animal, bin febi hakarak husu, bin san temi tok entre animal hotu. Animal saidemak bot zing. Elefante? Lae. Animal Nebee bot ziumak, baleia azul. Alin sira hatene kalae. Dala rumah baleia azul nani toi heitania tasi. Nia bot Tebes. Agora binsan hakarak husu kona ba bin febi ya. Ohin ita hatene kata animal yang model oi-oin. Tahu entre animal sira hotu iha animal Nebee bin febi tahu kliu kalai. Bin febi tau klimak samea. Animal hotu Nebee modelo hanesan samea bin febi tau Tebes. Tambah sa. Tambah nia kor ne halo bin febi tau mamos nia dolar ne halo bin febi tau. Bin Sandra gosta di animal da Nebee. Entre animal hotu binsan gosta asu ho coelho. Sim, entre animal hotu iha balo Nebee ita tau ia gosta. Mas beia iha mos animal balo Nebee ita gosta. Mas que não é animal hotu e buat hotu Nebee ita hare maromak makalo. Yalin sira ohin ita mosrona katak entre kreasaun sira hotu kreasaun Nebee spesial liumak Emma. Los kalai bin febi. Los, Emma maka spesial liu. Tambah maromak halo Emma tuirne imagine. Alin sira imi hatene imi mos spesial Tebes ba maromak? Imi spesial tambah maromak mas halo imi tuirne imagine. Iliu tangidane maromak fo ba Emma atu ukum mundo ne li husi halo tuir maromak ni lefuan. Então, ita mak ukum foho, tasi, animal sira hanesan lafaek, samia, manu no selutan. Sing. Iban hira ita hare maromak ni kreasaun hotu halo ita admira. Los kalai bin febi. Kreasaun sirane hotu hatu duma ita katak ita ni maromak forsa Tebes. Dia kalian sira. Molo continua ita ne programa, ita se barona música ida. Sema kalo. Então, se alin sira hatene música ne, alin sira mos be canta hamutu. Kalau fitung kapas
alin sira ohin lorong ita masih versículo de decor. Versículo decor basemana idane Nian foti Hosi. Genesis capítulo ida verso 30 resin ida a. Nebedehan na maromak harebot hotu nebenia halona ne ibuat sirane Diak Tebes. Então agora bim febe husu alin sira nomas binsang atau temi tuir versículo nebemak bim febe sei temi. Genesis capítulo ida versículo tolunulu resin ida a. Nai maromak hare buat hotu nebe nyahalo onane. Ibuat sirane Diak Tebes. Dala ida tan alin sira belkolia terbin febe Genesis capítulo ida versículo tolunulu resin ida a. Nai maromak hare buat hotu nebe nyahalo onane. Ibuat sirane Diak Tebes. Dia kalian sira itanya programa idane se programa holian teton se baremata bim febi husu alin sira nebe ya uma nebe mak akompanya hila programa idane maita takal 5 hididaknya fating bim febi se maita halorasan bim febi se diriji halorasan. Maromak, ami agradece ba mundu furak na be itabot kriya ona, ho itabot nilya fuang na be ihak bit na forsa. Ami agradece tamba ami especial ba itabot. Ajuda ami atu hahi no adora det ba itabot, no dar ami nyanai no liurai. Amin. Obrigada alin sira imisi nafatin hamutu ko ami iha lisaung Biblia semana Nian. Ita hutu gosta le maromang nilifuan i kolia kona baidane ho kolega los kalai. Agora iha ne hamutu ko binsan ni kolega naran Mana Carol. Good morning Mana Carol. Good morning Binsandra. Mana Carol hakara katete mai ita hutu Mana Carol mai Hosi Nebee? I come from America. Wow, Amerika. Doklos. Mana Carol iha Amerika kuliah lian seda? In America, we speak English. Alin sira ema Amerika kuliah lian Ingles. Ohin itarona ona Istoria Genesis. Husi Biblia itarona katak maroma kalau ema hutu tuirnya imagine. Agora si itahare ema mai husina saung oi-oin i kuliah lian oi-oin. Mai be ita hutu maromak makalo. Agora ita serona tan story ne dali datan holian tetun i Ingles. No Mana Carol se ajuda leba ita holian Ingles. Part 1. Parte ida. The Very Good Beginning. Hahuu Nebee Diak Tebes. The Bible is God's story. Biblia mak Istoria maromak Nian. And it begins with these big words. Nia Hahuu holiafuan bot sirane. In the beginning, Hahuu fofon. God created the heavens and the earth. Maromak halalehan horai. Do you know how God created everything? Hatene oinsa maromak halo buat hotu-hotu? Simply by speaking words. Honyaliafuan dit. Imagine Imaginatok. making the world with words. Halo mundune holiafuan dit. Strong words, powerful words. Liafuan nebe ihat kebit ho forsa. With words, God created everything. Maromak halo buat hotu-hotu holiafuan. He made the stars, Nia halo fitun, the sun, loromatan, and the moon. no fulan. He made the animals, Nia halo animal hotu-hotu, the fish, ikan, the trees, aihun, and flowers too. no mos aifunan. Everything. Buat hotu-hotu. And then, after all these things, Maromak halo buat sirane hotu tia, God created Nia halo people. ema.
Can you see Adam and Eve? O bele hare Adão ho Eva? God put his people in the Garden of Eden. Maromak tau sira iha Jardim Eden. They were made in the image of God. Maromak halo sira tuir ninia imagine. They were to be the rulers of God's place. Sira maksesay ukunain iha maromak niya fatin. Adam and Eve were very special to God. Adão ho Eva spesial Tebes ba maromak. Did you know that you are also very special to God? O hatene kalay katak omo spesial Tebes ba maromak? You are special because you are made in His image too. O spesial tamba omos maromak halo tuir niya imagine. Being created in the image of God Nudar kreatura Nebee maromak halo tuir niya imagine. must have made Adam and Eve very, very happy. Claro halo Adão ho Eva contenti Tebes. God was happy too. Maromak mos contenti. He was pleased with His world and His people Nia orgulho ho ninia mundu no nia ema. because He saw that they were very good. Tamba ni hare katak buat hirak ne Diak Tebes. Nothing was wrong. La ia buat tidak salah. Nothing was bad. La ia buat tidak at. Nobody disobeyed God. La iha ema idak kontra maromak. In the very good beginning, Hahuu fofong Nebee Diak. everything and everyone Buat hotu-hotu no ema hotu-hotu. knew how good God was. Hatene katak maromak Diak Tebes. God gave Adam and Eve good words to obey. Maromak fo ba Adão ho Eva liafuan Diak atu sira halo tuir. He told them not to eat from a special tree. Ni hatete ba sira atu labelehan ay fuan husi ay hun spesial ida. You see, O hare, God was teaching Adam and Eve maromak hanurin Adão ho Eva katak. that He was their king, Nia maksira ni liuray. that people were to obey God's word. I ema tengki halo tuir maromak ni liafuan. God also said Maromak mas hatete katak. that if Adam and Eve disobeyed His word, Sekarik Adão ho Eva kontra ni liafuan. they would surely die. Sira se mate duni. So God's people, Entang maromak ni ema. Adam and Eve, Adão ho Eva. lived in God's place, the Garden of Eden, Hela iha maromak ni fatin Jardim Eden. and they ruled God's world Sira makukun maromak ni mundu. by obeying His good word. Liu husi halo tuir ni liafuan dia. Do you know what happened next? O hatene sayda makontese tuir mai. Wow, that was great. In this story, we learned that God created everything through His powerful words. We learned that God made all of us in His image. God was pleased with His creation, and everything that God made was very, very good. Now, let's learn some new words together. Agora ita si aprende liafuan fong balu hamutuk. Sandra, how do you say God made everything in Tetun? Hotetun maromak halo buat hotu-hotu. Ah, okay. So God Maromak made halo everything. buat hotu-hotu. Great. God made everything. Maromak halo buat hotu-hotu. Can we say that all together? Taong alin sira ita si kuliah hamutuk. In English, God made everything. 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 Okay, let's thank God together. Taong aling sira agora ita si halo orasaong. Obrigado ba maromak? Dear God, we thank you for the beautiful world that you made with your powerful and strong words. We also thank you that you made each of us in your image. Help us to honor you and care for your creation by obeying your words. You alone are our Lord and King, and we want to worship only you. Amen. Amen. Sandra, I want to hear what happens next in our story. Me too. How about you all?
Would you join us again next week for our next Bible story? Yes. Livro Dezenhu bot os Istoria Biblia Nian, agora dadang começa fan ona. Belehetan livro ne e informação ni utang kona ba livro ne, bele visita ami li Hosi, página Facebook, União Bíblica Timor-Leste. E belemos kontaktu ba aminya número Hitu-hitu sia-sia, mamuk sia hitu ida. nomos hitu-hitu walu hat mamuk. E belemos visita aminya serviço fatin e hakaikoli Centro Veracruznya oen. Diak alinsira itani programa taonannya rohan. Ami sefila falimai hodi hamaluk alinsira iha loran sabdu semana uin iha oras tukualu dader toramata Bom fim de semana e adeus.